Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina teman-teman lebiki anrengnya selesur malebiki insyaallah padang keri masir pungala ta'ala. Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritanewi ri sahabatna aga fakutanana sahabae maka de suruna Allah taala jalloka ki gau narek kori pegoi angkari tu pungala taala nafatama ki rilalanna surga famasena pungala taala. Aga nape bali na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima kadana taqwallahi wa husnul khuluq. Narekomelo kina patama pungala taala ri surga pamasena taqwallah. Atapaki lori pungala taala wa husnul khuluq nan niya pada cengi ampe kidung. Yene dua jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi acuan angkangatar lebok na tanewi. Nomor sedi yang dari itu engkata mapune tepe matugeng kalor secara janna pungalatan. Na agar riasa tepe. Sesana to panritata na rampir ya sangi tepe al imanu nurun yaksifuhu Allahu ala qalbi abdi. Ya sangi tepe yang dari itu tajang iya na taroi pungala taala rilalna atinna to matepe. Rilalna atinna atanna. Jadi risesena to matapo iro atinna matajangi untuk mite sinna anu ang kewer lebok na itanaiwe. Tigena contohna, biasa na rampe adanna fatasawfu Maka de agaro bedana. Apa perbedaan cahaya matahari yang dipakai manusia melihat dengan cahaya Muhammad yang dipakai manusia melihat lolal rebok na tanay. Maka iro perbedaan na. Nariko cahayana matan na aswewe na pakai tema kita. Pada na kotang aswewe manasafa kita ta nasaba engka cahayana aswewe. Na iya ka nariko cahayana mi aswewe na pakai tema kita basa mo pa denis sa pasilengan. Maka de tega si kolak na, tega to si kolak na tawi. Na itana mo nyimanan, napasikadamanang itamaka si kolak na tawi. Tapi narik ko mata cahaya na mata na Muhammad na pakai tema kita. Namun ifat takabut degaga tajang, degaga ulam mata pa narik ko wani na yeka nulip pasilengang itega anun na niya tega anun na tawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narik ko matapay sa dia rupa tau angka sa di contoh. Sa dia kisah na rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolo ritana Arab. Engka pak dar pada tay di makukue mega pak dar di kampota ne yeke pak dar bukan sembara pak dar ne yeke pak dar mata pe lor secara janna pungalata. Bagaimana kisahnya hadirin yang dimuliakan Allah? Ayro pak dar nabalui dar ke romana. Risit dia tahu Iro nabalue tanana si bawa lisekna ke romana, ya, ke romana. Akhirnya jadi ni si pak beli. Iro na to malieng iro darae na jamani. May na wasilet na nala. Tetapi engka sewa waktu iro to malieng iro na darae makai. Riwat tu makai na korona darat na lewe tapa engka ulawan na runtus si goti. Ya. Tapang kaulawan na runtuh. Sehingga mompori pikiran na makarawa. Iye ulawangi tanya pun aku.
Na yeki apunanna lapo pak balu. Na saba iro ya waliwe tanana mi sibawa di sana ke rumah. Akhirnya nasapa yorna punana makertegi di munroy. Nasapa. Akhirnya naruntu ni punana. Aga na pewali na makada punana dare. Ini tu biasa balu iro ta balu dare loria. Ni iro ya mangali aga wali dareta tanana sibawa ke romana. Na yekia engka ulawa uruntu si komo makaiku engka ulawa uruntu sehingga malaka kesimpulan maka dair ulawange tanya nukun na yeki apunata. Tapi nasaba iro na fa balue to matapat to aga na fuade makarwa. Tanya to nuku itu. Nasaba iro ya purani ubalu berarti nariko ubalu ni tanaku darku berarti agi angke rilisat na itu tanah iwe apunata mana. Agar pak mapangewangi di gaga melok malay. Ya mutu biasa ini mapangewang. Pada lo mana ki malay. Tapi nasabat tepan de gaga melok malay. Akhirnya mapengadilan. Ya saya mapengadilan nasabat de gaga melok malay. Ya mau mega runtu ini mapengadilan pada melok mana malay. Mapengadilan ni. Akhirnya yang mengadili pada waktu itu atau makasito tepat nah. Benengaro dia nama kasih tepan nama kare. Narik ikut cakap malay ikut cakap lebih kuyak malay boleh. Ya butuh kongka. Tapi nasabat to matapato, dia to nolok malay. Akhirnya natane makadaga tu duduk persoalan makan mapakuhi. Puro balu darakku si bawa ke rumana, nangka ulawan naruntuye, nana pale sungat ka, nacatokah malay nasabak puratoni hau balu. Akhirnya makada yarona hakim yang memutuskan pada saat itu pakai bani pale. Idi engka ganata burane, masai engka. Jadi yang katoga nata makunren seiye engkah. Areko mapakatui pakawi bani pala itu anata napa itu nae ulawang iruntue tawerengnya anata nale sebagai kehidupan. Yero kasina nareko matappa itawe. Nasaba nareko de nato matappa lolar lebo nata newe yaitu mega kejadian. Ni tamunyi sikola nata we nabita hunana joka lele. Ya nako naiseng makarawa ele bitate anna joka hunana tat kalamana tat lima na joka lena. Nasaba mage de gaga tapp. Ayena nasange pungala taala na kurang malabi wa may yattaqillaha. Na nigi to matappaler pungala taala yaj'allahu makhraja. Yuriwerengi lalam masu pole ripap pesusaiwe wa yarsuku min haythu la yahtasib. Na niya riwerengi dalle pole rilala tande sana iwe. Batuana ada nareko angka ki mapune tappa matugang kalori pungala taala agi persoala rihadapi ribok natanewe angka tu lalan nawereki pungala taala wadinge yola na selesai masalata. Yang kedua angka tu pungala taala mawereki dalit tande sana. Sehingga to panritata nabatuang wi hurufna takwewe yang terdiri dari huruf ta, qaf, waw dan ya. Menjadilah takwa. Maka dia agak pahanganna, maka dia huruf ta artinya tawadu. Nareko matappa tawe engke si mata mapakatuna ale. Tegene riasa mapakatuna ale, pede menre jabatanna, pede menre dalekna, pede tatambatoi papakalabina ripadanna ripancaju. Dena kada matandrena pangkatna, matandrena maigana waramparanna, pede napakariau padanna rupatau de. Tapi sesena to matappa tawadu. Pede mege waramparanna, pede matandre jabatanna, pede mapakatuna alai, tatambe papakalabina, ripadanna ripancaji. Yang kedua huruf qaf. Maka daya qaf adalah qanaah. Biasanya qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mapasikuah. Ganna nasading anu angkewe riwerengi ripungala taala. Sehingga de na puji male agaganna tawe na sabak magai anu angkeri wereng ripungala taala dia sudah merasa cukup. Nasukuru kiwi tina anu angkewe riwerengi ripungala taala. Kemudian yang ketiga adalah huruf waw, adalah wara. Ya sange wara manini. Ya nariko mema de nanasa apunanna de nanasa halalakanna se die aga-aga de na karakarawe. Ya. De na karakarawe sabamage wara manini. Nasaba nareko manini se dia rupa tau aye maka silada sifai. Nareko dena manini se dia rupa tau yemo tu mega biasa. Maka yalana gaganna tawe na deni pada padang.
Ya seumpama biasa ro ka makutana. Maka de nareko tojokan na sadar de garon marigaga rite po na tawe nareko taden na daripada nasa bonyo de mandre lebih kuyak malay. Ya. Maka de jawabanna nareko mema iro punana pura na buada maka de singin na to ang kelalo riurin na darakku nareko pole angka pau ni tatadan na melok malay talay daripada inaje. Tetapi nareko de gaga pemberitahuan nama pakoro ede de di riala na sabak mage anu na tawe. Wadi muriala nareko meloki pale pangri bola na maka de dampa kikit foto tatadan na. Ya, mun ripi logi maleki yare kana de. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebab magai segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini mesti dipertanggungjawabkan. Ya, saya teringat kisah yang kedua Thomas sahabat. Ye dua Thomas sahabat di zaman-zaman Fateke. Ya Fateke payah biasa mana ki mateke sekolah tu. Yang kedua zaman-zaman digagah. Nah ye Fateke tongan ni Fateke zaman-zaman ne ke dia kana salah sampajana. Namun ni maga resana jamanna asala narati waktu sempaja mesti na balepang iteke na pemas sempaja. Ya. Ye mo se die deto na makasila ada sempajana. Tetapi nasabah papito to na pungala taala. Yolo mate na ye sahabat na pas sempajan. Akhirnya ipanipi ni pungala taala. Na ite sahabat na engkawi rilawai ripungala taala tamu suruga. Akhirnya rilan nipin nama kutane ro sahabat nama kad sahabatku. Agar pas sabareng nalawai ki pungala taala tamu suruga. Na iku riolo tongangi maga na resa na jama-jama tatu nama tinultok ki mas sempajang. Mu maga igana teketa tetapi mesti na reko narati waktu sempaja lepas ki. Ta boleh pangi anyarata ta boleh pangi teketa na pemas sempajang pura pi mas sempajang na pasi mateke. Aga pas sabareng nang katuwita ki nalawai pungala taala untuk tama suruh ka pamasena pungalatan. Nape bali na sahabat na makare sahabatku. Engka sewo wattuku mondro rilino. Engka kamateke. Wattuku mateke taku engka to mereka pau. Gangkan na wanre ni rofowe. Nasi kuma wanre na rofowe taku engka pau wanre tak gala risiku. Ya, tak gala risin apa ya? Akhirnya iro na aju UTK, aju na tawe UTK, walawi pasula isi. Na yaboro na wala na pasula isi cede, na inaro walu we melo halala na ripunana makre ketu na aju ta cede wala de bahasane wala pasula isi. Na naro na walu we melo halala na ri to punana aju ayena he na sabari na ta nalawe ka punala taala na sabairo wasula kang isi anu de na halala. Magro pa na pasula isi. Apalagi nariko bolana na tayala, apalagi nariko tanana tayang akui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapang kaman hamate makarpuas. Ito na to na sa pungala tala anu cedi bana cala siki. Ya, pamingga to jito macegau. Ya. Ato na to na sa pungala tala cedi ba memang. Nah, sa bayar kehidupan anu cedi bawa itu dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang kita lakukan kecil dan besarnya itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayana riasanya tepe. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Yakiki anu angkewe na papetoto riki pungala taala. Itu adalah yakin. Yakiki maka angke kitu lebo na tanaewe natoro pungala taala. Jinareko melo ki salama idi rupa tawe. Angke kitu rigo angkana aturan na pungala taala ripake. Nah suruh ki masempajang ki. Narat piki puasa ramala apuasa ki. Batuana ada nasabab pungala taala pancaji ki. Angka ki tuor lebo na tanewe sipato angkewe natro pungala taala yener tu angkewe rel na kurangi makoto poro angker na hadis saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua na sanabita wadinge pasalamai tawe yarega patama tere surga pamasena pungala taala wa husnul khuluq yener tu ampe kedo madicipta. Nangkana to makutana yarega kana berpendapat maka dai namujit dito masempajang. Sampati makasing ampi kidota. Biasa makura tawer. Namun dito masempajang nasa pati makasing ampi kidoy. Najawab ito panrita tama kade kira-kira. Wadi garo yang enggak tahu makasing ampi na. Risisena pala wangat ta idi rupa tawe.
Nariku igana na papinya menna pungala ta'ala riwerengi ri alena. Na ye kedek mana hanes sasukuruki wi pak birena pungala ta'ala na saba engkanai papole pakasi ar pungala ta'ala. Jadi tongan-tongan na tode na turusi perintahna pungala ta'ala ede panawat diri angga makasing ampena. Tongangi makasing ampena ri palawangan na rupa tahu tetapi na saba engke de na sukuruki papinya menna pak birena pungala ta'ala. Ay majapuna de panariasa tahu makasing ampena tuor lebok na tanai. Maka ni roh riraci rampengki mudah-mudahan pungala ta'ala nampak barakati billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.